izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubumwe bwo kwizera. Nuko ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi bwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Na mwingine angetusikia tufungulia auto. Tumesuhabiri kwa yawe abiri burambirwe. Mwingine atatafutia kitabu cha Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai ibice bitatu umurongo wa 10 na mstari umurongo wa 11. Karibu. Abakolosai ibice bitatu umurongo wa 10 na 11. Usome mu izina rya Yesu. Amen. Aravuze ngo kandi mwuzuriye mu bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. 11. Muri we ni namo mwatebewe gukega utari ukw'intoki, ahubwo ni ugukega uva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Amen. Amen. Chana kwa miguru yawe. Ndavuga mucyo mucyo gusa kwa kuwa najua sisi wote tumefunguliwa, kandi nzi nuko twese twabohotse. Lakini kitu nitasema leo navuga kubohoka, nitasema kwa ajili ya kufunguliwa. Esende nawe twarabohoka. Eske mimi na wewe tumefunguliwa? Uliniambia tuje kwa maraso ya Yesu. Mmoja amesema damu ya Yesu yajabohora. Ndio inafunguaka. Inaondoa dhambi. Inaondoa kifanisho la dhambi. Ndio twabohora mu maraso ya Yesu. Wakati tumefunguliwa ndani ya damu ya Yesu, tunaenda tuko huru. Ndio maana mwimbaji akija roho akasema tujivue ibitari by'Imana yenyewe biko bya Mungu, ahubwo twambara umwambaro wera. Nuwe mwambaro wambaye mwene data. Tusomye ijambo ry'Imana, tusoma neno la Mungu, urukundo rwa Kristo. Nawe yeye na wewe Yesu yabambwe ku bwacu, alisulubishwa kwa ajili yetu. Nawe yeye na wewe twabohowe mu maraso ya Yesu. Tumefunguliwa kwa damu ya Yesu. Nawe yeye na wewe twacunguwe mu maraso ya Yesu. Tumefunguliwa kwa damu ya Yesu. Ese turi agaciro, ese unapatia abo benshi mwiteraniro watu wengi mkanisa, cyangwa abantu benshi muri iyi minsi watu wengi hizi siku baboshwe n'ibintu, arafungiwa na vitu, ariko bakiyita yuko babohowe, lakini wanajiita kwamba wamefunguliwa. ariko reka tuganire ku ijambo rivuga ngo kubohoka. Acha tuongelee neno kufunguliwa. Ese umutima wawe utekereje, ese ndani ya roho yako wakati unaanza ko wabohotse, unaona kweli umefunguliwa, usenga mu mutima wawe ndani ya roho yako ukabona ko wabohowe,
twabohowe n'iki yefashimwe cyane ndavuga akantu gatoya gusa ndavuga ku kantu kitwa kubohoka ushobora gusenga weregaza ariko woshwe ushobora kubura umushumba ariko woshwe ushobora kuba umuhanuzi ariko woshwe ushobora kuba umuririmbyi ariko woshwe ushobora kuba protokoli ushobora kuba umukristo ariko woshwe tuboshwe na byinshi kandi n'umuntu aboshwe ntamenya ko aboshwe ahubwo ajya abona yuko we yabohowe ariko reka mubwire muri iki gitondo nifuza yuko unyumva ese ndakubohoka twasenze iminsi irindwi ariko se mu minsi irindwi twasenze ushobora kuba warabohotse cyangwa se mu minsi irindwi twasenze ushobora kuba warongeye imana idufashe cyane haleluya abantu baboshwe na byinshi muri iki gihe abantu baboshwe na byinshi ushobora kuba uri mu rusengero ushobora kuba uri mu nzu y'imana ariko uboshwe mbere gato ejo naganiriye na pasiteri nambwira ndetse iyo ndogobe yari ifunzwe ubundi yari ifite icyaha pasiteri arambwira ati nta cyaha yari ifite ndavuga ni none se iyo ndogobe nawe yari afite icyaha kugira ngo abone indogobe ariko tuza gusanga nawe nta cyaha yari afite ndanibuka ibibazo by'ijambo ry'imana yesu ngo ari mu gituro haleluya amaze kwinjizwa mu gituro ijambo ry'imana riratubwira ngo ku munsi wa gatatu yesu yagombaga kubohoka akava mu gituro kuko mishiyo yari agiye gukora kuzimu iminsi itatu yagombaga kuba irangiye haleluya hari igishore wanafunzi yake baragenda bageze ku gituro bananirwa kwinjira akashindwa kuingia lakini mwanamke witwa Maria mwingine wali wabohotse ukamubwira mbere gato arinjira amaze kwinjira asanga imyambaro yakushakira muri iki gitondo ure imyambaro yera y'Imana amaze kubura imyambaro malaika naye akakuja akamwambia kwa nini utafutia mzima umwami wawe Kristo yazutse kandi muzima bigaragara yuko umugore yari yabohotse kuko yatinyutse arinjira mwene data bakristo wa Elohim reka twinjire ili njombo na washitura bari muhorere mikrofoni cyangwa mu mindi mikrofoni mulitegereze chini njombo na washitura niki kigukanga ili njombo na kutisha niki kigukanga ili njombo na kutisha niki kitumutinjira ili njombo na tumaka uingie niki kitumutinjira ili njombo tumako singie niki kigutera kutinjira njombo tumako singie kwinjira mu rusengero kuingia mkanisa ukatahuri wawe unaingia ule ukasenga unaomba ukatahuri wawe niki kigutera kutasubizwa abo si bigaragara yuko utinjiye hauingia bigaragara yuko umwe mu bigishwa ba Yesu hata wanafunzi wa Yesu umwe mu bigishwa ba Yesu mmoja wa wanafunzi wa Yesu batinye kwinjira mu gituro ariko reka mubwire iyo umuntu yabohotse abona inzoga yuko ari igifungo iyo umuntu yabohotse abona yuko ubusambanyi ari igifungo iyo umuntu yabohotse abona ko kunegurana ari igifungo iyo umuntu yabohotse agendera mu mucyo w'Imana kuko ahura n'ibisura bya Kristo ibyo bamuhambanye ngo amaze guhura n'ibyo bisura marayika aramumurikira
neno la Mungu kitabu cha Mwanzo. Ndio ngo nuko Mose Imana iramubwira ngo Kisha Musa Mungu akamwambia ubwoko bw'Isirayeli fungua taifa. atukuzwe Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Ngagenda ubwire ubwoko bw'Isirayeli Taifa la Israeli. Uwiteka Waambie mimi ni ubwire Farao na Mose ababohore wavuye Misiri. Akatoka Misri. Wavuye Misiri ni Alitoka Misri ni nani? wavuye Misiri ni iki? Nani alitoka Misri? Wavuye Misiri uhetse iki? Ulitoka Misri unabeba Ni iki wakuye Misiri wowe? Ulitosha Misri. Ni iki wakuye Misiri? Ulitosha Misri. Aho ufite ibya Misiri wowe? Inawezekana uko na Ntabwo ufite ibyo mu Egiputa. Inawezekana uko na vya Egiputa ni habi. Misri ni pabaya. Ohoka mwene data. Funguliwa ndugu yangu. Ohoka. Funguliwa. Jambo ry'Imana yambwiye ngo bageze ku nyanja itukura. Walifika kwenye bahari. Ntabwo bamenye uwo bajyanye nawe. Walienda na nani? Iyo utazi uri kujyana nawe, Haujua mwenye kukwenda naye. ntabwo umenya ibiri gukoreka. Haujua Iyo utazi desite y'ubuzima bwawe, wakati haujua desite ya maisha ugendera yako. muri kirabaye. Unatembea katugizi. Hari abantu benshi bagenda gusa Watu wanatembea akinjira mu nzu y'Imana gusa. kanisa tu. Tugende Twende. akaririmbira muri kirabaye, agahanurira muri kirabaye. Vile Tumaze iminsi iminsi irindwi tuvuga ngo Mana uduhe ubwenge. kusaba tuko na mia Iyo umuntu yabohotse wakati mtu amefunguliwa agira ubwenge. anakuwa kana Iyo umuntu yabohotse amenya kuvuga. anajua Iyo kusema. umuntu yabohotse ntabwo ajya abesha. Iyo umuntu yabohotse agira umwuka wo kwihangana. Reka nkubwire ngo muri iki gitondo niba ukiroswe gira Imana ikubohore. Mungu akufungue. 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 Ni iki kikuboshe mu Ili neza? nakufunga ndugu Ntabwo ari yangu. ubusambanyi. Haiko uzilifu. Wewe utuma abandi batinjira mu Tuna nzu. watu wampiga Ni iki kikuboshe? ili Ntabwo nakufunga. ari ubusinzi. Haiko ulevi. Ni iki kikuboshe? Ili nakufunga. Ntabwo ari amagambo. Haiko maneno. Nababwiye ngo ushobora kuba pasiteri. Unaweza kuwa pastor na kuwa Pasiteri ashobora guhagarara hano. pastor aliyesimama Ashobora kuba ahagaze hano. anaweza kuwa anasimama hapa. Anivuge njyewe ubwanjye. Ashajisema yeye Ariko mwenyewe. njyewe mboshe. Lakini na nafungiwa. Ariko ningira ubwenge. Akakuwa na akili. Nzamenya niba mboshwe. Atajua kama Kandi namaze kumenya yuko akajua ya umuntu wese uboshwe kila mtu anafungiwa. ntamenya ko aboshwe. Ajue kama Reka amefungiwa. nkubwire mwene data, Acha nikwambie ndugu muri ayo yangu. masaha Kwa hizi saa wongera ushaka ubwiza tafuta bw'Imana. utukufu wa Mungu. Ushaka ubwiza bw'Imana. Tafuta utukufu wa Mungu. Ubohoke. Ufunguliwe. Ubohoke. Ufunguliwe. Ubohoke. Ufunguliwe. Ubohoke. Ufunguliwe. Kandi nubohoke Kisha kufunguliwa. uzabona ineza y'Imana. Utapata utukufu. Ubohoka Ukafunguliwa. uzabona gukomera Utaona kw'Imana. nguvu za Mungu. Haleluya. Amen. Kugira ubwenge Kuwa na akili. n'amashuri Kuwa na siko kubohoka. haikuja kufunguliwa. Yesu ashimwe. Amen. Tugeze kuba turi kumwe na pasiteri Tulikuwa na pasteri. twicaranye, Tunaikana naye. ndabyibuka niba ari ejo cyangwa ejo bundi Nakumbuka kama ni jana ni juzi. umuntu yaraje Mtu akakuya. arambwira ngo naona mama Unaona mama? ngo wewe haukusoma. Wewe ntabwo wize. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Imani tufashe. Mungu atusaidie. Kusoma Ntabwo ari ubwo bwenge. haiko njoo kisha. Ushobora kuba warize Unaweza kuwa msomi utafuta ubwenge lakini hauna akili. ijambo ry'Imana ryarambwiye Neno la Mungu limeniambia iyo tuvuye mu byaha wakati tunatoka ndani ya nibwo dhambi tuba dufite ubwenge na tumekuwa na kuko akili. nibwo tujijwe. Tunaelewaka. Amen. 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 Tuzinatanga amashuri Jina yake masomo ndugu yangu. Abafite amashuri. Kuko baba na masomo. abafite amashuri Kuko baba na masomo. lakini wanalazwa. Ariko barajyana. Wanalazwa. Bararuhutse. Tusigaye tugera ku gituro Tunafika ku makaburi. tukavuga ngo marehemu Tunasema ngo tukavuga ngo ngo iri ni kaburi ya marehemu Masasi. yego uyu ni igituro cya Masasu. Nyakwigendera Masasu. Mchungaji Yari umushuri. twaramukundaga cyane. Tulikuwa nampenda sana. Siku za Gisenyi hatutakuwa katana mchungaji sawa, Ubanziriza tutazigera turi umushumba muri. lakini leo Ariko uyu munsi ni marehemu, ni nyakwigendera. si mchungaji. Ntabwo ari umushumba. Itufashe sana. Ngo tusaidie. Amen. Yari afite ubwenge bw'Imana. Kuna akili ya Mungu. Bishoboka kuba ko yari afite n'ubwenge bw'ishuri. Inawezekana alikuwa na akili ya masomo.
ariko uyu munsi araruhutse. Reka kwiratana icyo uricyo. Acha kujivunia kinyongo wake. Reka kwiratana icyo uricyo. Acha kujivunia kinyongo wake. Atera indirimbo. Alikuwa anatuma nyimbo. Kanisa anafurahi sana sana. Anasema piga hatua. Piga hatua. Usirudi nyuma. Shobora kuba ufite ubwenge. Neza kuwa na akili. Bw'ishuri wize. Akili ya masomo ambayo umesoma. Ariko ugasubira inyuma. Lakini unamrudia nyuma. Kamubwire ngo acha nikwambie wahuka muri iki gitabo. Funguliwa asubuhi ya leo. Tuombe nyamaso ya Funguliwa na damu ya Yesu. Tuombe ni baraka si. Funguliwa na nguvu za Mungu. Wakristo. Wakristo. Ureke muve mu byo murimo. Utoke mko ndani. Muve mu byo murimo. Utoke mbenye mko ndani. Toka ndani ya vyenye uko ndani. Kwa Mungu ndimo. Tafakara tena kwa Ukristo wako. Onjo utekereza kwa Ukristo bwawe. Tafakara tena kwa Ukristo. Utekereza kwa Ukristo bwawe. Leo Mungu akakuja kunyakua kanisa. Uyu munsi manisha kutwara itorero. Utakuwa wa nani? Wa wandi. Mwimbaji mmoja akasema, muririmbyi umwe aravuga, nitakuwa wapi kama siende mbio? Nitakuwa wapi kama siende mbio? Baba wala kama ningejua mwisho wangu, moyo wangu utakuwa wapi wewe? Utakuwa wapi? Tutakuwa wapi? Mbona tumeomba? Mbona tumeombewa? Lakini tumekuwa watu wa wasuzugu. Akuwa Mkristo mkanisa, ukawa Mkristo mwitorero, haujue tasamani ya mchungaji wako. Umenya agaciro k'umushumba ye. Pastor, ukajufata ukamusuhuza bene ntakuri. Chawe wewe mkubwa. Icyo nta kinyabupfura kirimo. Kwa barako. Pastor ntabwo ari abara yawe. Pastor haiko ndugu yako. Pastor si mugenzi wawe. Pastor ni mchungaji wako. Pastor ni umushumba. Niba Imana imushyize hano kubogopa. Tugira igihe cyo kumwumva. Kwa na adabu wa Kristo mugira ikinyabupfura na Kristo. Kwa na adabu nayo no kutagira ikinyabupfura nayo kifungo. Nabyo ni ukubaho. Kutakuwa na adabu, kutagira ikinyabupfura, kufika mbele mchungaji, kugenda mushumbana, batangira mukigiro genda. Sitakuombea. Byo ntabwo bikwiye ntiyana. Afata kanata kama vile mtu ushaka kumfata mu mimi simuza. Je ntabwo ndi mugenzi wawe. Futa muda tena ufungisha. Umwanya wo kubohoka. Ambia Mungu akufungue. Imani kubohoka. Kama unafunguliwa, ni ubohoka. Utafika mbele ya mchungaji wako. Mbele ya mchungaji wako mafuta ya mchungaji wako. Na mchungaji wako akasema tu wangu mchungaji. Mtoto wangu ubarikiwe. Na utabarikiwa. Uzahabwa umugisha. Kabla hayatabiri, atarahanura utabarikiwa. Uzahabwa umugisha. Utabarikiwa. Uzahabwa umugisha nuko kuwa hao ndio wamepewa hiyo. Abo bahabwa ububasha. Lakini tatizo ni moja, ikibazo ni kimwe. Ninakuombea arakusema pastor wako na pastor arakusema. Anasema pastor Mungu akubariki. Pastor mali kumugisha. Nani anakuroga wewe? Ndio wakuroza. Unasaidiwa na nani? Wajao nani? Baba yako wa kironi nani? Sio mukani. Mama yako wa kironi nani? Pastor Mungu akubariki. Pastor Mungu akumugisha. Uko na uwezo wa kumbariki. Mfutu ubasha kukwesha pastor. Ama pastor ndio akukubariki. Pastor Mungu Yesu umugisha. Ukafika mbele ya pastor, nje mbele ya pastor. Kama amekuombea, nipa kusimamia Mungu akubariki. Ukamubwira ngo Imana ikumugisha. Papa asante. Ubwira ngo urakoze. Kwa ajili ya upumbavu wewe ufafa. Nibyo mutuma muvuga. Tufunguliwe, tubohoke. Pastor Mungu akubariki. Pastor Imana ikumugisha. Abanga. Amekuletea nini? Yazanyiki. Amekukamula, anakukangisha tena anakubariki. Hanyuma kuhesha. Anakubariki dhambi zako. Amuhesha zindisha kubyaha biki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tufunguliwe, tubohoke. Kama unafika mbele ya mchungaji, mbele ya mshumba, akakuombea na kusenja. Kama huna sadaka ya kumpatia, tufite wa. Kama hakuna ya kumpatia, kama tufite wa mimi papa asante. Bila murakoze. Nakusikwambia se barikiwa pastor. Hakumjisha pastor. Vile ni wewe kujibariki na ugali kule. Ndichi cyatumitiye shumujisho kiriyo hirya. Na unajua kama unapaka baraka. Kandi uzikutambuka
umugisha. Kiingereza kibariki kubwa. Wakagombye kuanza. Wengine sana wanafika mbele ya wachungaji. Hadi wageze mbele ya washuru. Sasa sana anaanza kuombea. Sasa katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Akazamurishwa kurusha pasi nafungiwa wewe nachawo chewo nakuyaona maombi ya nini musha guseka amasengesho ungebakia tu kule si wakagombye kukula siombea wewe ukisengera pastor hana tena kitu pastor natafikia matoto ya Mungu tufunguliwe maana tubohoje kitu kama amefunguliwa unabohoze anakuwa kahuru anabohoka rwose Mungu anakupatia akili ya kutembea pamoja naye kugenda na kama umefunguliwa unabohoze unajua jinsi ya kutembea na wenzako kama umefunguliwa hauwezi kuwa rafiki ya nepote maana ukikuwa rafiki ya mchawi sikia nikwambie ile huduma ambaye atakuwa nayo hiyo ambaye atakuwa lakini ukikuwa rafiki ya mchungaji sikia nikwambie nimemwambukizia unabii kwa ajili amekuwa rafiki ya nabii kwa yabaye inshuti y'umuhanuzi. Amen. 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 Ukikuwa rafiki ya mtu mwenye maneno, nubu inshuti y'umunyamagambo, atakuwa anakuambia nezanje, atakubwira unyumba bikoe, murugo bimeze bite, abaje hauna reserve, ngera ko nawe utatangira ugatanga kubwira Yesu uzumugabo wanje azari gukubita za gatandatu akaza kubita imitwe umunani mwenda. Bwana sifiwe. Umepana habari au upani habari? Utaanza makuru chama na kuyatanze. Mtu mwenye alifunguliwa umuntu w'abahombe anakuwa na uvumilivu. Atina kwihangana. Ndio vile wametuambia. Niko batubwira. Asema kuwa na uvumilivu. Atina kwihangana. Maneno yake yanakuwa kana hekima. Amagambo yagira gutuka. Kama wana yako ni mlevi, umugabo wari umusinzi. na kila mtu uri wose azimuzika wawe nakwikorera umutwaro. Iyo akamkatia kumwone mimi nitakimbia umugore ari bamufatira ku mpaka bigize Rwanda ari hose. na mimi wanangu akamkamatia mu barabara. Na umugabo amufata mu muhanda arakimbia. Nawe yamwirukanka. Kila mtu na nini? Bose n'umutwaro. Kila mtu na mzigo yake. Bose n'umutwaro. Wakati mtu anafunguliwa, anakuwa kahuru. Arabohoka rwose. Anakuwa kahuru. Yumva yisanzura. Anakuwa huru. Arisanzura. Mtu amefunguliwa. Umuntu yabohoka. Alifundishwa kwenda kumeza ya Bwana. Ntabwo yigishwa kujya kwigaburo ryera. Nilipenda pastere. Nakuze pastor. Alisema kitu kimoja. Yavuze ikintu kimwe. Akasema hivi. Aravuga ngo kubariki. Imana iguhe. Asema sisi. Twebwe. Tunachanjwa damu ya Yesu. Maana hiyo damu ndiyo imetuokoa. Yaducishije. Ndio alama. Icyo nicyo kimenyetso. Nicyo kimenyetso. Alama ya Yesu. Ikimenyetso cya Yesu kufanana na alama hiyo yahura n'ikimenyetso cya Yesu. Never. Never. Amen. Amen. Kama uko na alama ya Yesu, iyo ufite ikimenyetso cya Yesu analongola kasoro, agukuraho isoni. pale nimebariki pastor na baba. Ahanejeje pastor na baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uko na alama ya Yesu, iyo ufite ikimenyetso cyayo, lakini kama uko na alama ya mnyama, ariko ufite ikimenyetso cy'inyamaswa, wewe nikafika pembeni yako na kurungusa, yageze ku ruhande rwa gutwika. jana nilikuwa mwarusi, Ejo ari mu bukwe, alikuwa ananiona, baramurebaga, mama wanakimbia, bagahunga. Amena. tulikuwa pastor kosa 12, hari na pastor 20, bishop wa ile kanisa, bishop w'iryo torero, mchungaji mmoja utaomba, ngo mushumba nawe musenge. mbele ni power, Ndavuga ati ayo ni amavuta. ni msaada, Kugira ngo ni umukino. sasa ni msaada, Kugira ngo ni umukino. wakati tumefunguliwa, Iyo tubohotse, ni hawaje kupa neno, aho batakaduhaye ijambo, wanashika kutenji, ishakira inzira, ikabura ijambo. mwanamke mwenye alifunguliwa, Umugore wabohotse, mwanamke mwenye alifunguliwa, umugore wabohotse, aliogopaka tu, yaratinye akasema mie eko yayo, aravuga ngo
kiba kimwe ndaingia nje ndibwinjire ndaingia ndinjira kama nakutana Yesu alishaoza nsanga Yesu yarabuze kama nakutana biko namna gani nsanga uko mnagenda lakini ndaingia pale ariko ndinjira muri iki gitugu fike tu kwa jina la aho bagarishije Yesu mwanamke mwenye alishafunguliwa mbere wabo jua kama sisi ni wa Biblia usiri abadini ba Kristo hakuko wanamke kimwili kuna abagore mu mubiri bali tuko wa Biblia usiri abagore sasa niwaambie mwanamke ambaye anafunguliwa hata huyu mwenye mnaona amekaa huyu naye ni mwanamke wakati anafunguliwa kweli kutaonekana ndani mwake atasema kweli atatabiri kweli atatembea ndani ya kweli na ujuzi wake utakuwa kweli kandi ibyo bizaba ari ukuri. Mungu atufungue Imana itubohore, Mungu atufungue Imana itubohore. wengine hao Abandi bo walishafunguliwa barabohotse lakini niko mkanisa ariko bari mu rusengero. akakuwa tuna problemi na pastor Yaje ikibazo gusaba pastor leo uyu munsi naenda kukunyia ndajya kukumwera ndakuonesha kama ndakuonesha kama ndakwereka yuko Yesu kwanza ungani muonesha Yesu reka mwereke Yesu kwa kwanza hapa uri hano hansi Yesu kwa kwanza pale Yesu ukunyanga Yesu kwa kwanza pale uri hasa nao tulie namuturiza sana fika hapa yagera hano anapika agakubita akagenda sasa maliza pika yamara gusoma anafika mbele ya pastor ajya mbere ya pastor wewe wowe Amena. Sakona. lakini kesho atafika kanisa ariko sasa mu rusengero mwanaume mwenyewe afunguliwa umugabo utarabohoka mwanaume mwenyewe afunguliwa umugabo utarabohoka anakuwa na kesi mbili agira kese ebyiri anakuwa na konti mbili agira konti ebyiri hii ni yenyewe bibi atayua iyi ni konti umugore azi hii kameme mzali wake iyi ntawamenya mwanamke iraho umugore mwanamke umugore ni mtoto wa mtu umwana wundi huko mtoto wa wowe umwana wanjye huko mtoto wa mtu wowe umwana w'igiti wewe au mtoto wa watu wese uri umwana wundi kama yeye mtoto wa watu niba ari umwana wundi ari umwana wundi mwanamke mwenyewe alishafunguliwa umugore wabohotse hata bwana yake anakuwa kielewele iyo umugore ugabo yaba umupfapfa hata bibi yake anaweza kuwa nawe kielewele umugore yaba umupfapfa sema wasi Mungu avuga mana ule msemo wangu wanjye nitauchukua nzawukorera nitauchukua nzawukorera nitauchukua nzawukorera nitauchukua nzawukorera nitauchukua nitauchukua mpaka Yesu sipata wito ubwo Yesu azawumutura tufunguliwe kanisa ubohoke torero mwanamke mwenyewe amefunguliwa umugore w'umuhotse mwanaume mwenyewe amefunguliwa umugabo wabohotse aende mu maneno ntajya mu magambo aende mu maneno ntajya mu magambo aende mu maneno ntajya ajya mu magambo anaingianga kuneno ajya yinjira mu ijambo Mungu alisema nini Imana yavuze biki Mungu alisema nini mkanisa Imana leo yavuze uyu munsi mwanamke amefunguliwa uwo ni umubyeyi ule ni wabohotse mwanaume mwenyewe uwo amefunguliwa ni umugabo mwanaume wabohotse mwenyewe amefunguliwa umugabo wabohotse furahia papa narakwishimiye asemii njyewe nilifika hapa nageze nikakuambia Mungu nzakubwira Imana mimi sina pesa ya kupana harusi nta mafaranga mfite lakini wewe ariko wowe yote ndani ya wewe byose muri maana byose nikikupata wewe iyo mubonye wowe nimepata vyote sasa nimekuja mbele yako none nje imbere sasa niambie Mungu naye kashuka Imana nayo Mungu iramanuka akubariki Imana nilisikia jinsi anasema usigisha uburyo yavuze hakusema senita likia yavuze niambie Marita yaje hakusema sepitera likia yavuze niambie Marita yaje wewe mwenyewe unajua kama Petero anaongea na wewe kuganira wewe unajua kama Rita ndio anaongea na wewe ingali unafungwa akasema hivi ase sauti kashuka iramanuka ase sauti kashuka iramanuka ikasema iravuga ngo kuna simu ambayo itakuita ambayo itakuwa baraka naye ameshusha hiyo sauti ni Baba wa mbinguni ameshusha amani amefunguliwa wifurije funguliwa usubuhi igitondo ufunguliwe katika Kristo tubohoke muri Kristo roho yako ifunguliwe wawe ubohoke mwendo wako ufunguliwe kugenda bibohoke mavazi yako yafunguliwe imyambarire yawe ibohoke kuimba kwako kufunguliwe ibako bibohoke nyumba yako ifunguliwe urugo rwawe rubohoke kanisa kwa ujumla tufunguliwe kandi muri rusange hata wewe tubohoke huko unalisikia nawe uri kunyumva na wewe ufunguliwe nawe ubohoke utafute akili ushaka ubwenge
tutaishi vizuri, zabaho neza. kuwa na akili. Unajua mtu mwenye kuna akili funguliwa na Mungu. Mara mu maisha yake anakuwaka na projet. Unake tu mnyambo na projet pastor. Anaweza pata sani ile sani. Anapata tu sani ile sani. Yake atachoka, Kwa nini tafuta tena mama Joyale na Bwana? Anaenda mfupa tena mama Cecilia kule kukaungo. Aende na Joyale tafuta mama Sharoni. Hiyo hili tasema tu afanye nini? Amujele kwa jirate, ataje kule mafuta. Unafungiwa, uruchiwoshi. Unafungiwa, unachawoshi. Mpaka ile sani itamwisha. Ile sani itaisha. Ndio mshana garanjira hakutoa moja ya kumi. Anachukua mtu ya tanzi, hakutoa shukrani, hatumrudishia kama mtu aliyembariki. Kwa imani ya moyo wa mjeshi. Lakini safari zitaisha. Kama franga ya ranjira. Shetani anaanza kufungisha. Franga kaja kamnijisha. Wale franga wauza nini? Wale franga uzamechi. Mbona wauza tasoti? Utaguza ile soti. Mbona wauza tapata? Utaguza ile pata. Mbona hapana kitu takeni? Kuna chini ya sukura. Unafungwa. Hawezi jefuwe ntabwo watera imbere na ungalifi kimeze uko sawa aguruka kufuria ambia Mungu akufungure Imani kubohore ambia Mungu akufungure Imani kubohore mwezi wa 9 huu ukwezi kwa tena huko ndani na fungo unachabo ambia Mungu akufungure Imani kubohore na wewe uliopo unanisikia na ulikunywa na wewe ambia Mungu akufungure Imani kubohore umefungwa na pepo za kijamaa unashukuru wademo na wewe pekee kuponi nyoka zifunga umejifunga mwenyewe lakini wakati utasikia ile acha Mungu akufungue mpendwa ambia Mungu akufungue Imani kubohore Imani kubohore atatia uvumilivu na kusikiza shida kuihangana atatia akili ndani mwako mtu ambaye amefunguka anakuwa kana memory ajira memory card tuambia siri ya memory card sikia inzaba bwiri banga jakarte memory kwa kane memory card memory telefoni ya pastor ninasema kwa telefoni yangu pastor acha nikoshe hii telefoni iko na memory yake ifite memory yake huyu mwenye mko mnaona huyu muri kureba iko na memory afite memory lakini aliko wakati atasikia neno niyumva ijambo ry'Imana atakuwa iko na memory kati azafite carte maana ile carte memory yake iyi memory card kuna vitu ambavyo vitakuwa vimekuwa register kwai hali ibintu bizagenda na wakati yote atafanya kibaya kama ile sasa kwa ile memory card yake iyi memory itakuwa nafika mbele yake izagize imbere y'abambia hapana imubwire ngo hoya iyi ni nyimbo ya ukuri iyi ni ndirimbo y'agakiza iyi ni nyimbo ya ukuri iyi ni ndirimbo y'urukundo iyi ni nyimbo ya kutukuza iyi ni ndirimbo yo guhimbaza iyi ni nyimbo ya maombolezo iyi ni ndirimbo yo kwinjira Imani kubohore nabisha kichwa chako uri ku mutwe wawe unaanza ibada ya kutangiza urero amira Mungu akufungure Imani kubohore hapa ufungue watu wako tunataingia kwenye meza ya Bwana utufungue kupitia neno lako na uwezo wako tutawale kwa damu ya Yesu.